Normal ken yam ka nas dial kontin barwanya lingwa seme biya kamal ka Nuer online TV channel banatin kona lat karodian banakeling ka jan la rame jo ban ling mele rode rewich ka juba banatin dial kontin jitok re wichin winemi banakeling agwa ka do bandan en tuoken ke je shirmandan ngai kone no la korwani la kon kaling ko bi content chalat ki tin lat korodian la kon kaling akwa bane just ti bana ka linkel ka do badan en shikto ka je ana rewich en winemi ka juba en case me bana ling reke dan e chito ko kor gwan mi shwa gwan mi mo sha ne dang dok sha ka nek la jisheng bana ka link ka jan lara me ko gor kono bantin kon te lat korodian bana ka ngaja gor jeno bana dan palpin ka leng dien kano de kon ka nyak ba kaneti ko ken bana tin kon tin char lat ke tin lat korodian bana ka linkel en leran bana lat ko asame kimen bana ling agwan mi mo mishala de wonene cha men dang diok cha ka jek re wich ka juba shilu ko kor pesni tishuwa bana je kula linga no do badana naka ke ki do badana wa ka je ke je shikliu re hotel bana je linkel munon ko ler ma ka je wa minister ki kwar wa chicken hotel dani naka ketin eno chicken nyokka milep kene ajena moni gor jen wo bana te ke lengten ka do badan en chor lat ke je ka ngumi lep ko tele nyokka cha ne dang jok sha ka ne krede te la guar de ko lar no ka guar ko ken ke guar nyet duno ka guar nyet dang jok ti chala no ka jichen ki tamar ban je linkel ka jallara mane shana jamen nyokka me de kon ling bane minister wa chicken juba hotel chicken nyokka me lep kana gua te sha gua dang jok cha connectin ano alalo nyen to wan cha jat jen ko kon nam le linga jamone o dorme pilot kino ngere wicha ka jupa South Sudan Justice Minister shaw dor shejel to banu bara medan ete ko tel ken ne ke te ko de cha yen kel re wi ke juba ne ka pa diok chala do ken sha kalun ka chicken hotel chicken nyokami lep ken hotel mo juba hotel ki mishal ke freedom hotel ajen gwada dan en to kregametin ne ka gwase dan awa lawyer ka jo man chalat ki de ko lar no netin kontin la jingoni ki ne kontin cha ngot cha ke realika kene de content kwa na kwa depend lar kene wona na and wobe me mi lab ko tele kan karamadan en chi gwadang jok shaga na kan ka charge no kan gwadang jok ka jidwar kel kani na mani mi jia ka long ala defend lawyer yen ala dung jidwar mo dung gwadang jok no kani sha dobe dan e yan ke udomo kan ne ke re hotel e dan e shi gwadang jok shi gluten wa chicken ngot chicken ka yar mu do ramadan en look ke South Sudan Justice Minister gwe ka jeno cha ka mo ke yoti bukan ramme bukan luin ke je Justice Minister Joseph Genga ke chino no shawro che to ka shanga dioka jogo no ne ala minister ruling en yam kera medane shi conclude ne ko me kapai diog me cha gwa dang diog me sha kanak ban kloten no ngum naka ke kan gwar ban kloten medan ramen yam me ruling wojalat ki me lugluk ne kenyam ram moni chala do cha me chala cha je lo ken ko ramen yam chala do ne ti de te ka tijen amene me cha ngaje no nakara nakanedi no dundo shi wuri shal ke minister Joseph Genga ke geng chala do no chana cha de gangre ti jen lɔrä baaŋ ka jeno tele ke evident new do shigna chicken ke nak no can tell legal basis today needed de ka gang ray at jen kaja case mission name kiri mission name wajan charge garpin ka criminal case number 2174 2025 ka taya dana shi na chi liu ka je ka chanka ka jen changa wal bangwan ka pai diok gwade cha
guar nye dangro ki mendang jok te shano karam kel shala chol wa tarol te karun jandang ro de kel ram ro de shala a chol arol te run wal bangwan ram dio dien shala a ben chol arol te run wal diech ken chaga je ga chika liu ko tel rom andane chika jurten hotel mo shala freedom hotel ka juba te ka juba at labara jan gwadan titin mingachi at labara freedom hotel jan gwaze dana che guar nye dang jok chik lutin ka chwa gwanda chwa yen men ramandan men etin ko kenan kon tin la latin en winemi ka dobe dana che guar nye dang doctor to chi ye ken chike jien ka ja re wichin winemi ka dobe dane shalat no me cha gwar pin ko shine de ti chi ye ken chike jien no re hotel ka do mi lat ke jenu te ke mi chitok awa chwa jere mi chena mo chwa ja gwar pin ka Northern Division Police Station mentre wi ke juba ka jen pai joke dan no awa ka chang dang ro badak chwa no mo chwa re leka kashu so Sudan gujenu ban ne de ti ba ka yen ka ba ka lu ka do ba na kan gwar nyet ke ja ka jo mi chalat gwa se me ka radio tamazu wa ramadana te ko tel kan ne dang de te cha gujenu chikan lado mo chikan lat kel chwa ka yen ka chang wal baro no ka pai dok no ken cha ka yen ga jan gwa se dan no kwa kala pai luin ka jo dana chalat wa tiken ka pas dang baro re ti jien minister gang ke ramadana la kwer ngoni chala do nene jeni chi dobe dane yan ka ke paye dane yan ka ke cheleng no cheleng ka wa telev dene terong te shanung ke te nyodo ne de ti shiken dwer shiken alat shu minister gang ge shu lad no ne de ti shiken betere hotela shiken betere ti jien do no ba ko lun ko weekend hotel weekend nyoka mi lef kana ka dobe dan e che me cha ga kja en men chalat gwa same la minister gang janami chiran chete ke pedang jok no wonyam no ka tel ngot mi nyoda ki kan et ko yan kja kan benyal ki telev den de cha no nyoda no ne ti charek cha jalat janane to la ka lunka shikan warga shikana shu gor no bane de ti ba ka dilun ka do badan en shire ka me che to ka je ko wi ken no tel de nyoda jana shande wo won yam ka tel evident to nyodo ne de ti chikaran chikana nak chana ko ben ka do badan en liu ka gwar gwasame no gwar de ti manaka wa kan te ka toya re hotela kawar an hotel mo shala freedom hotel meteka at labara re wicha ka juba kan dang dok no kan de content chilio wa meteka toy ka kawar ni ka jo shala te different lawyer shala do kan wa cha AC ki air condition mala lep ko redwil wa charge lebno mi charge levon che mena ko na ngejino dong la jom la ja lep ke en jom man shala point che joje nu te ke luang en luang mo che o loy guare no mi che o loy guare mo te ka toy ka kan dang jok ne te mo la jidwar kel wa chi point den kanang jok wa chu ye ken chu jien gwa da na te kenin ka do bana chalat an do badana liu kan ke ja chago jono kan le ri luang kan ke ka luang ka kungu ka jen jomo moni an jomo mo chala no ka do badana che to ka je netin content gar ke AC air condition re hotel ka freedom hotel kat la bara no katna te nin ka war chala do ne ti dio go jeno let kan ka tet no chai la de kan one na ka do badana shi liu ke
ke nyid dang dok tin kon ye gen chi ted nien chwa gorno ba ne tin kon tin ko tel ba ke yen ko ken le di she teken ka ngai kamandan le roda na me shalari which and we nemi bana jo me bana jeling ko dera anda mandan tok dera jangach no bana jeling kel gwada menite mu gorno be aling ka do badan en chi ka rai ka je en chana na me chan jemeling kelba. They were together with the husband of one of the is in a hotel. One of the sister, he got married, and then they were in a hotel in a Talabara, a hotel called Freedom Hotel in a Talabara. After that, the 3 girls passed on that night, the 19 March, and then the father went and find out the daughters are fast on, and the husband were there, and he didn't do any move after that. In any way, I wasn't there. The body were taken to Mashra, and then she came back and opened a case in Malakia Station on 19 March 2025. After from 19 March and 4th, 5th, and then I fixed the case. Jo mishit keneme mishaling jenta danen chajelat keje ko bayenong jo rodien misharaitin do danen shi misheneme chetok but kenyam chaneme chan jemeling ramadanen men la difen lawyer ka ken jisheng dang dok ti shanek tini cha jo danen chal men chalat advocate Josephine Azedeng sharamo cheje larno men lade ngo cha netin content cha gwar nyet cha na ga kere hotela no che kala no men cha la da meje ka no de ka lony gwan mi mo kane dang doctrine content che kulelu ko hotelian kan ka kon real kan o banga jeno nga mi sirek chelat no sheng men cha ruling cha jala Ramadan en la kwer ngoni kan na me gorjeno de investigation de jakore le ka chana cha ka de lony lɔrä baaŋ shiga right ke radio tamazu cha ka do dan dong de ken tidialti de kre le ka je ko ngai ke je longano mi dong te kre mu chetok la gorno banawe na gwa dan to gatin ka jan pa de ke dan ron kin dan jan dang ro de je me ka Freedom Hotel in Atlabara kan ne timo tela gwar nye tino titere tol hotel ka wa kan gwa dan te gatin tiga kel ka shonya mandien no ala showram kel ka okay wa ka jen gwara mon kanang dok ay jik chigaliu no ko ne te kel cha chol go hotel wana ko hotel jen shonya mandien mo wuka ko hotel jen mala ko na ngai la na ko hotel like chere mi dera la normal ka do dan ngai ko ne je instead shireka mo shawotu shan full report gwa chan yemeling ba ka do dan chalat ka je Ramadan ten wena mo chan yemeling. The cause of the death is believed to be AC. So the manager also from OLG or AC, he got arrested. Yeah. So 3 of them, they were arrested. And for the father, the husband, the husband of the girl, so he's supposed to do the move together with him, but there is no any process he's up to until it came to my attention to attend the case in the police, and then when I look into the file, there is no progress in the file. The evidence were not collected. Maling yana me an gwada dana en chi gwar nye chi kluten chi ka joling yana manim la AC air condition jen me shaje lef ngai kon diale me shaje lef jen la jada la ja ger ke ki oil me shaje ger and then when mo banga jeno ngam ger so chi kan gwara nye dang doctor tini do da lu kan kaje o kan la te karami mo mishi AC she oil she joger ka jawdan chala ka jagwad so cha jat mi je ki mishi sherga chemical misha spray in jagwada antignenten and then when mo ajan ku gwara nye lo nak re hotel ka men bi ngai gwasa me la native content te la hotel ka
eno bi ken jom bi ken o ger ka wera tana tikin na mo jela question ko kan gwar nye dang jog jel kan ka shawde de ko la ram kel ka kan gwa diok ti jel kan shonyo mandien kel lo gwaro ka shonyo mandien ke nyamandien dan ko le te ka chaw so myo de no ka duno ne shilu ka ne dang jok kaner content to jere hotel ka an wen mo shula no sha hotel cha de mo ka jom shiro lut ke chemical no nyok gwam chalat gwas me wa la hotel wa jen te ke ki meten ngai kon la lep ke an do bodan men cha ladeken kenen en hotel ko cha ki de cha janan gwi ke jeno dong te garam ngai mandan le road and one of the key ko teleje ko gur ke jeno de je nga chir mi shalinga watel investigation mi shalat ka kan korpen dang baro ka do badana liu gwar nye te liu kan ke jem te ne de chiwa ko gur ke jeno de ngaje lungo no ngum shore lat why ngum liu na ka je and the investigation it is still then I transfer the case from Malakia Station to Northern Division. And from there we form a committee to look into it, to get the approval from the Ministry of Justice, and then we start fresh. When we start fresh, the accused, which is a husband of one of the girls, he got arrested, together with the officer from National which posted to that hotel. He already, there is involvement, he involved to the case. He already got arrested. So the suspect, they become 6 in prison. And then there are other people still at large we are looking after. And also on our team as a prosecutor, we has the rest of the evidence to be collected for tests again. Yeah. You know, the defense lawyer side from the hotel and from the others accused, they're going for a field, I closed the hotel and then they reopen again. This is what we have been up to. And hotel then was closed for how many days? By then we're open. Since that the incident happened, they never closed it. After 4 months, I came to look into the file. I closed the hotel. Yeah. And then they reopen it again, they appeal it from a public prosecutor, which is DBP. And then I came and appealed his decision to Undersecretary. The Undersecretary was requested. Yeah, the Undersecretary had decision that the hotel should be remain closed until the investigation finish. Yeah. They close it again, that hotel, it's called Freedom Hotel in Atalabara. They close it, khalas, and then we start other investigation. Jowli yana magwasame ka jan nyam pairo jene Ramadan and la different lawyer ka jan family ndana shikwa dang jok shikalutin jene ngo ba kanaka ba Ramadan and chiran chinak ba jelunya kan investigation kana tuk ken mo chi chong ki jagalong gwasame chidemen chaling ne won kan ko te go hotel room chaterami mommi shi jate jawo wojre jere duil raina Ramadan la suspect de go je jan Ramadan en la chonyal no jan Ramadan ne ke check de kel de o je kan gwa dang ro de kel de la family kel mi yen gu yen ko en wo dong de family ne dang dok de kan nak ne te mo shana nga chonya man de ne wo ka ko tel kel ka be na bu ka li den belo jien ki bu lo liu yu de no te ka mu tok mi chalet kaka antem cha chulad no en Ramadan dong kwa lad jien kwa lat ko tele ko en hotel ngai kon jom dan te ten so jom jen cha mo jo ke ngade ka meji ka jom je no ki ka wel de ko lar chamu ka wel ki kam ko wel ma den jo kare jam jene to cha ko nak nin no ajen mo kwala kam ne de ti so la chonyal jen go Ramadan go kano dio je de na de kana ka ta dan lat ke je ga ban man kule la shocking gwas me lunga odor dana cha to beno aram me machine na chi kana ko no e ba ka kamra lora bang telemi mi cha je ka kwiden
so order mission me chala do shagwa Ramadan la gwan nyede no la chola rol no che justice minister che go kwe dur ko terlan mu go amachikan lat ka queen enten konen cha dur cha jalat alaken kani che cha ta dan la AC cha jak changa da ya jak ta e dan liu na ka je gwa de dan che gwar nye ti ka liuten cha no mo cha jak re week Nairobi ko ba jotem men cha o jigre wichin winami la men nang na men china nak cha je no jen wa chemical ki jom cha tom re jom dan an ta toy ka ko tilten no chemical sprayer ki me shareleka no ka gwa dan togetin ko hotel air conditioning system so chikan la no ne chika jen chola rol gwa dan en tike jetin chela do nyaka liukan ka freedom hotel jeni ne dangro no chaga jakalo ka tekel ka chonyamandien no ko wa en nyimandien wa take jwe Arol said his daughter died at the Freedom Hotel after two of them had moved in to care for their sister who was sick gwa dangro to jonga no we are kud nyimandun we are gwejaje ko nyimandien wa take jwe no ajene ke jarun wanga mo che jojo no cha yone jeka ano quicken gwa danen shi la judo kolar no Ramadan la chonyeka kuje gwa dana ci gwar ci goten no ma kwena gwer mi chala do jaram nan jen gor gwar kuje gwa dan tegaten jen ci ko hotel no cho wude me maintenance la cho nyaade to jo jekte ka reception dum hotel no ken Ramadan la gwan hotel ka no an gwa the money cho hotel owner ke Ramadan to hotel cho duel cho jelef no ka cho gwa dang jok cho ga jek te ga toy ke sikaliu pin no medical report dana cha lat cha la do jen air condition so again dana cho de la no re week juba men goro bi alen gwasa me la nichiang che gorno dongde na de kan ko hotel bang ken yena ngaji no ngutok gwan nyire ke gwan ter la rik la ja ler chimichanen gwasa mene so gor jeno de na de kan tin kontok de kan ngai so very important thing odi jin min nyire ji gwan ter chimichanen cha ken no che jimo kere jen mi liu ka gwar dang jok jamanintem Ramadan kulila mbe no che rek che jala Ramadan cha ko la do chalun foinde ke nyok cha Ramadan kunala nek men lat ke no china nek chalun no poinde ba ko teleb den terong ka cha nyu to gano ke keneten konen na ke gwar nyer ke jodan chalat so ne me da la jen le ran yen ling ajeno nya kuna ka shaw ko hoteli jakan hoteli mi ko tenden dong ba jo moy kerek kwana kemne to walwen tini chang le la Ramadan jelgen kel jo de ra den ba da ran da jen ko right now mi shi no gu yene tene charan ya ka lo kana ko hoteli shi ko hotel ba je luisten so mu nyu rano jin pointu gor jeno bi tek du bi del diar kaje ko me jojo gwan wo shi ko hotel which especially ne de wo nien ko hotel tele ke chieng mu chicken de changa ja ngu ko nien ko hotel ke jamone ngu lel kana mo ko hotel bana bu ko lutin ne dang diok ken ne ko ne shi lu gwa me ka gwar jane dang diok no ka ken gwa dang ro ken gule nyamandien dore wa nyamandien te ga jwe chi yu te hotel and you know ka jen cho nyamandien mom maybe dong cho nyamandien che dong te ga rek bo kan nyam gware or whatever mu to ko jen do bu dan o liya we to ko je so char dia cha ko test ke cha ko tem na ka laboratory cha je ga no gwar nye dang diok nakane ke tet jom ka jen hotel shal ke Freedom All ki juba Freedom All Hotel mugoro randa te ngaji je Freedom All Hotel te kat la bara ajen gwa dan teten
men nakana ko tel enono ngai kon ni siang te garik lungwana sharan la harlong te nakana la ja nakadan cha bangach ke bablan ye dob da dien no e chetene den kan ngai kon diara no tidialti garlat ke tit human ko dong they have to get away with this situation me machi jen chuang so and justice me kuran ko jalu inga jana chirek jalat without do bangajenu do toge so na me gore gwech mi jidit jo me gore jano de nywa yakel ane ban je mo da dien chuje peru jano jin bi channel bi support bi subscribe ka bi notification bell bi turn on comment mi ci baraj ba chama la ci be